Vrti PSK kolo svaki dan, jer tu je svaki okret dobitan. PSK Casino. In this video, I'm going to reveal the real-life hunt of all my friends. Starting with Athos, because I think he has a very big house. It might even be a mansion. That's Athos' house in Minecraft. So I'll go ahead and call him and ask what his house is like in real life. Oh, Athos! Whoa, is someone calling me? Who could that be? Hi, Cadris, what are you doing here? Hey, Athos, I came here to ask you a question. Question? What question? I came to ask you what your house is like in real life. My real life house? I'm not gonna tell you, are you crazy? Go on. Jedne noći u šumi začula se buka, reče zeka lisici, krenimo po vuka. Da li se stvarno dešava to što sova reče, da od meda veliku tortu peče? Medo, Brundo, ne ponašaj se ludo, Medo, Brundo, ne postoji čudo. Medo, Brundo, kad ćeš jednom shvatit, ne može se od meda velika torta pravi. I nemoj da se srdiš, nije vredno to, bolje da se smeješ. Ho, 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 ho. Meda, Brunda ljutit je i sve krši lomi, beže sve životinje da i njih ne slomi. Urla viče udara, glava mu se puši, taman da je završi, torta mu se sruši. Medo, Brundo, ne ponašaj se ludo, Medo, Brundo, ne postoji čudo. Medo, Brundo, kad ćeš jednom shvatit, ne može se od meda velika torta pravi. I nemoj da se srdiš, nije vredno to, bolje da se smeješ. Ho, 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 ho. Sede Meda na kamen i poče da plače, neki mali skakavac prestade da skače. Iznenada oseti miris taj u kosi, slatku tortu medenu Deda Mraz mu nosi. Medo, Brundo, sad zaigraj ludo, Medo, Brundo, desilo se čudo. Medo, Brundo, naučio si sve, kad u nešto veruješ, desit će ti se. I kad ti se podsmevao, sad se sakrio.